Mina bengicela ukuthi ngaphambi kokuthi ungene la kwi-comment section yami ubhaqaze lo mbhaqazo ubhaqazayo ukuthi uZimdolo udayisa noma yini, uyoze ayidayise noma yena. Uqala ususa ingqondo ey'nqeni, uyithathe uyifake la ehlala khona. Bese uyagooglisha phela ukuthi i-X5 ibiza malini ya-2024 le ngihamba ngayo. Googlisha ukuthi hamba malini, bheka i-school fees sase-Ashton. Ubheke phela nokuthi ama-rates asemhlanga ngoba phela ngikhokhela bond, ama-rates asemhlanga amalini yabo, ubheke konke lokho yabo. Ubheke phela nokuthi ngino-anti abawu-5 bawu-2 la emhlanga, abanye basikathadi kule minye imizi le enginayo. Ubale phela nalokho, ubale nokuthi nabasebenzi abawu-12, ubale phela ukuthi bayahola yabo, bazoholani if mina ngingadayisi, yayibona lonto. Ucabange nokuthi mina kunabantu engibasizayo abanqena ukuhambe bengena ezitolo bethenga izinto nani abaprefer u-courier door ukuthi ubabekele eminyango izinto. Mina kunama resellers, abantu abathengayo kumina behambe beyodayisa emakhaya, behambe beyophanta impilo nabo. Mina nginengqondo mina lo 56,000 engiwuholayo ngenyanga awuyigcini zonke izidingo zami, so ngiyayidinga i-side hustle ezokwazi ukuthi ingingenisele imali. So angeke ngikwazi kulokhu ngidila nabantu abasapheka ngebhodwe elinuka ibheni, uthatha ubeka amanzi etiye ngebhodwe elinuka ibheni. So nje ngiyacela badli, cela nje umuntu ngaphambi ukuthi angibhaqazele nje, Nkosi yami akaqala abale ukuthi impilo engiyiphilayo ayilingani naye. Ngisizwa yilabo abantu abathenga izinto engiyidayisayo ngo-40 rand, ngo-100 rand, ngo-60 rand. Labo bantu-ke mina abamise yami impilo. Yonke le nkulumo uma ukuthi ikulozile awazi ukuthi isukephi, kufanele ubambe umntana esekhaya ukuthi uZimdolo namabhizinisi la khona axoxa khona namasaluni agcine ephusha ku-social media, idayisela abantu izinto ngokuhlukahlukene kwazo, kakhulukazi izinto zabantu besifazane laphana nezinto zokugcoba. Abantu-ke mabekhomenta lapha comment section bagcina besho lento-ke ephendulo yena-ke uZimdolo. Ngaphandle nje kokumasha isikhathi somntana esekhaya, ngicela uzovula khona lapha comment section ukuthi thina uphola kwakho mayelana nale video post yena-ke uZimdolo umsakazi Ukhozi FM. Mayithi-ke u-56,000 awumnelisi noma-ke awuyinelisi iy'dingo zakhe. Mina nawe hlangana phana comment section ngizovula khona mayelana nodaba, ungakhohlwa ukusubscribe and show ukuthi uyalayikha mayelana nalolu daba.